براين ما قوتناك خوشة براستي يعني سروك نيشفاند بيجا براين مانا ام براين خوين كرد لسوري بتاني ناهيلن ده ديبيتا خدا قوت ده في كرد ده نوفا بروسيا سياسية سوري ده جه بگرن تشتي للسوري رودا جا هر كثير بيجي وكا شوكا كيبو وكا سوربرايزا كيبو جا احمد شرع بخارا سوربريز بود قوت ده بيجا ام دبينن كو حكومتنا يا سوري دخوازا ولات يعني سوري بسيستمك مركزي بالريبا ببا سوري ولاتك برنتو وبر اول تيدا هنا دفي حسابي هر كسي بيكرن هر وها قوت اگر همو بيكاتا بشتار نبن بروسيا سياسي لسوري بسر نوكفه كأيوة دبي لناو بروسي سياسي لسوريا خوتان ببين نوا ايوة دبي رانا وستن بو اوي دعوتان بو بكري دبي خوتان بچنا دمشق لبروسي سياسي لناو سوريا انوي دا ايوة بجدار بن دبي كرد بجدار بلوا طبعا اويك لسوريا رويدا برأي من نكبو ايما مفاجئ بو من بيما بو احمد شرع خوشي مفاجئ بو اويك رويدا تاوروان نكراو يعني باركم او توقعي بكر دبا كوابا اس بوشي ويوابا اساني خطه نبوه اما انهيار بو وكو اويك لم وصل رويدا صالي 2014 بالنسبه احمد شرعيش عينا وابو حتى من بيما اوان عملية محدد يان لخ ماشك بو منطقة حلب ودواي أو انهيارك دستي بيكردو هاتنا دمشق طبعا واقع حقيقتك أجر سيري رابردوي أم جماعة بكي رابردوي كيان هيا إنسان دالي أري أوي ديلين راستنيا ما لايكي تري شوا سيري أو مسجانة بكي أو قصانة بكي أو أنيك بدواي أوي كهاتونة تسر حكم دبینی لهمو روی که و پیامیان اویا که ایم دمانوی کشکانی سوریا چاره سر بکن اگر فعلا سیاستیان اویا که دیانوی کشکانی سوریا چاره سر بکن من پیم مایا همو لایک ایم دبی یارمتیان بدین بو اوی ام ایشه بکن لایکی ترا و ایم نگرانین چونکه هزدکین زور حزدکن به مرکزیت ام ایشه برای و ببن به مرکزیت بو شکلی که اوان دیانوی اوه بريوانوتي كاكا سوريا ولاتكي فرنتويا فرا آينية دبي حساب وهمو لايك بكريتن اگر حساب وهمو لايك نكريت كبجدار بن لا بروسي سياسي سوريا نوي بتأكيد بروسيكا سرناك هبي استاش ايما خريكين لقال همو لانكان وهدفي اصلي ايما اويا بقى نحلك لچوارچوي سوريا ده حلك خوي ببينته ولا چوارچوي سوريا اما نالين مثلا اويك اما لهريمي كردستان لعراق حمانه تناتواني عيني كوبي لسوريا جيب كي هر ناكري هر مستحيله بلام بمان ويا اگر بروسيك دس في بكريت او بروسيا لنتيجه دا همو بيكاتكاني سوريا خويان لو بروسيا ببينوا اما سركوتنيكي گوره دبيتن بو سوريا و شانسێکی گەورەشە چونکە ئەم ملەتە ئازار و مەینەتی زۆری بینی و بەڕاستی شایستەی ئەوەیە لە مەودووە ژیانێکی باشتر ببینی. ناوێ سووریە بنێرن ناوێ سووریە کۆمارە عەرەبیە سووریە کورد vەیەکە قبول ناکەن ji ber ku Kurd neherebin. Kongreya Diyaloga Niştimaniya Sûrî piştî ku civîna xwe bi dawî anî daxuyaniyek belav kir û Sûriyê weke komara Erebî ya Sûrî bi nav kir. Kongre bê beşdarbûna aliyên siyasiyên Kurdî temam bû. Çend Kurd beşdar bûn rast e min ji doh ji were got li ser tilyan têne hesibandin. Lê ew nûnertiya Kurdan û pirsa Kurdî li Sûriyê nakin. Ew bi xwe ji vê yekê dibêjin em ser navê xwe hatine. Em bi navê gelê Kurd neçûne wê kongrê. Ne ji rêveberiya xwe ser نجي أنا كسي ونجي آليين دنيين لدرفا يوان تبي كاتيك سياسي بشتاري كونغري نبون هفديتنا بناوي كونغريا ديالوغا نجتماني يا سوري كل شاما بايتخت هات الدار خستن بداوي هات السيد أحمد الشرع پشتی چندم جمیران جگوتو بیجان کنونریم پیکاتین سرکیین سوریه وکا کرد، کریستیان، درزی و علویان تیدا بشدار نبون
ئەنجامنامە و دەرئەنجامên wê kongreyê hatin ragihandin. Serkirdeyê Partiya Elwehdeya Demokrata Kurd li Sûriyê Yekîtî, Muslim Şêx Hesen ji tora medyayiya Rûdawê re nerîna xwe derbirî ku wê kongreyê nikarîbûn û nertiya hemû pêkhateyên Sûriyê bike. نب آواکی باش و بریک و پیک اف کنگره نشتمانی سوری هات دارخستن بر وی یکیجی ای انجام خوشی و نه لگور روشا سوریه که تیرا در بازده و اف گوهارتنا پشت هفته سالی اکو رژیما باس که سوری بریوا دبر نه لگور دمه و لگور تشته کد هندر سوری و گوهارتن سوری دبن يعني او انجام که براسید کنگر دا درکتی ام وك بيك هاتا كرد وك تفكر سياسي كرد ام نابينن براستي وقاربن غزمتي بيش روجا سوريا بكن وغزمتي بيكاتين سوريا بكن. مسلم شیخ حسن جروداوی را راگهاند در انجام وی کنگرهی و نکاربن خزمتا برجواندیا سوریه و پیکاتین وی ولاتی بکن به تایبەتی کورد وەکە یەک ji pêkhateyên serekeyên Sûriyê wiha jî wê nikaribin xizmeta berjewendiya paşeroja Sûriyê bikin. Pêkhata Kurd ser û ber ev konger baykot kir û neçû bejdar nebû ji ber ku ne li ser esasekî durist ne li ser esasekî bi rastî baş ev konger nehat lidarxistin. Yani em dibînin ku encamên ji vî kongerî hatî der wek dibe dayî wê nikabin xizmet bikin rastî wek tiştê ku berê bûyî her wiha wek hikûmeta a demkî her wiha ew hikûmeta veguhêz di hemî tiştan da lezandin hebû di hemî tiştan da em bibêjin wek dibe nikabûn pêkhateyên Sûrî bipecirandana û nikaribûn ku ev Kurd rastî Kurd û hemî pêkhateyê din di hem hikûmeta veguhêz da û hem her wiha di hikûmeta demkî da û her wiha vî kongerî da yani nikabûn bipecirandan. Bi dirêjiya çend demjimêran hevdîtina bi navê Kongreya Diyaloga Niştimanî ya Sûrî bi beşdariya nêzîka 500 kesî li Şamê roja sêşemê 25 Sibata 2025 hat eldarxistin û bidawî bû. Roja berî wê jî duşemê 24 heman mehê pêşwazî li mêvanan hatibû kirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. Ez ê îro bêtir behsa wê kongreya Sûriyê bikim. Eniya Kurdistana Sûriyê jî li ser kongreyê got nûnerên rasteqîn di kongreyê de ne beşdar bûn û destelata nû rişte îsrar dike ku navê Komara Erebiya Sûrî bimîne. Eniya Kurdistana Sûrî daxuyanî da got ew weke eniya Kurdistana Sûrî encamên wê kongreyê qebûl nakin û tu îşê wan jî ne ji dûr ve ne ji nêzik ve bi kongreyê tune ye. Her wiha dibêje em her rehûldaneke ji nû ve avakirina sîstema navendî merkezî ku Kurdan û pêkhateyên din dûr bixe û dannasînê bi mafên Kurdan neke wê jî qebûl nake. Dibêje tenê biriya sîstemeke demokratîk federal ku mafên hemû pêkhateyan biparêze ew çareseriye. Bang li enekesî û peyedê jî dike ku dersan ebretê ji encamên wê kongreyê bigirin ku bi tu awayî behsa Kurdan û mafên wan nekir û ew piştguh kirin. Dibêje divê di zûttirîn dem de aliyên Kurdî li hev bicivin û bi nerîneke siyasî ya hevbeş biçin hevdîtina pêk bînin.